atiket annabi min atongin aswadu al ansi bidan kata na nyanyi na kaso an yaman tebrenga ay no kube anya kunka na genga Allah fare seru dinu ga ino ego islam ko gollen da barni na am on ko seru mara kumbundi Allah fare da badarin sakata mu'al bin jabaliya awa ado yaman kanan ko aw Allah la gari hare gumi gi halakini aw Allah ga mu fere delami kitindi aksan ga araka mawrondi na kari kin rusu Allah farina sun kabare fe Madina islamin nyagali Allah faringa fati ko tabe kin lankara Allah kibare li nanti aywa Allah faringa ri wara gulle be ta hintimme rabiul lagarunga kin muri Allah farinda ko billi haringa bari haringa yirne wakati be kinna Allah faringa ma anyile banu hanifa Allah farin kin hilandinga kinni musailima kaza bi suruma musailima garanti ari dunya ne bi meya Allah farin da fadaga sa katai fadaga sa kata Allah farin ati fadaga ngiri musailima Allah fare awarni kata muhammadu Allah fare ke halle anna dunni nge takande Allah farin da fadaga sa katai agri muhammadu Allah fare awra kata musailima garanti oke halle anna dunyen awa munyen bidinge ho yange mboy Allah woni munyenga andalu la kin himbe andalu Allah ina kin himbe awa kin ko mundi gango kibe ko nanda ko hilla garu sigandin Allah kananu nyana Allah woni munyenga arwa kin ange garanti ke arwa kin ngeto mundi ke ka anda girange garanti ke lagro ko ni Allah kananu nyama akin ko ni munyebi nya kenga wanda hari do mun yimbi badal mo ke ngari harun ni ni biya ya ke garabundi anga sehe bare manga sahandi bare Allah mure ma fi anga sehe manga sahandi imbi amba kana do fi ake mu yimunina ili Allah farin kati muslim al-kazzab atwa yake akem pinyemi abubakar kinyeri shi maga awa gebring akem ni matam bun udiyi aywa akum limigiya awa kebi gar hamza kari aw bilya kabakun ngam shi nya konni ati himbe gam pasu besuya nin to kahira ko ningana ken kari aw hamza ti ngasere de gam gonda sere suka mon denga bila de nganya islami kan gana ken kari aw muslima sadaq na ko Allah da kaba kun hili wurda kitin kamar hamzatu go kallama ko tabe Allah faran falla ya fasu da su awo ga kana kalli ko tabe ke abun da su aburen ni a heren gaben ni a jaman gaben hangan hadi awo gilli ya gani awa banu asadun gon gamuruti ikana ngeni talhat bin khuwailid akari dunya le nyimiya Allah farenda hare sai kata Khalid bin Walid ya kana gaja awa gebringa akose aywa gebringa awuru adiga sham akem balle akel lagarnya islamiya men islam sri akem magi kallen ga mekon kari kusro siki wanya Allah faren kiyendi hillon koni kun to mo burin kama bane kem pilla ga surno kari nyeru be ganya abubakar kendi fazaratu kendi bane ya aw uyayna bun hasan al-fazari kensiru aro atfana bo kun kan ngin qurra bun salmat al-qushayriya aro aw sulaym ko aro yarbu ko kun kan ngin maliku ibn baridatu al-yarbu'i an tamiran gun nyari aro kindiran gun kamurti aywa kun kan ngin ashatu bun qais al-kindiya banu bakr bun wa'ili kun won hana murti alla da islamahum masaqsuya awala samunya abubakari abubakari adlu qutay oska abu tiwi gajana itin da jaka abana musahaban
sallan ni de sere go sallini ane ga yana kamo awa diga amede wonni abubakar re ka hanjongi abane bu aywa ikama katakarini nan da bane bu isubu nan ga hay ibn mas'ud ibn abdullah ibn mas'ud tumu ajoba wati malumura de ka alla garu ora tumu ora tiga awla sahaba ni abubakar halle ya gare mallim me sara himbe gam awa anabu albi nyimundo ke faru ma ya gare mallim me sara himbe gam abubakar ki fasa sigi albi nyimme sigi dirai bila albi nyimma ka binu ga jangi ato murti yemu ga jangi umar bin khattab yeni himbe ga murti kunna wasan goma alla da kun binyima umar Allah wi mun da yo Allah mun da man Allah go ko min kannu an ga nasi Allah da Allah khidmande nan dungi akitunga nan sagi kata Allah yi Allah ban kannu na Allah khidmande na warabun sukane إنما وليكم Abdullah bin Salam yahudiyan yanyi madina aslama karamo kore to ana kore aga aslama ajo Allah bare ati sirum baringa de ho ga windo ho na ida armare ma ko nyime sukkutu oromena ho nda oromena kadi banu qurayza ara barina bare ayanya إنما وليكم أنما أنكم بسننا الله إن الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الذي فاري أرمونا الذي فاري أرمونا الله سبحانه وتعالى أريد كوني إدي فاري برين كوني أريد كوني إدي فاري إدو تمندان كتي الله يقوي فارين كتا يقوي أدي أنسو يقوي واجه إسلامي منات الذي فاري ما الذي فاري إسلامي Allah ya ko ikko me qorin wada adi sirenta inge qaribe su baringa adi Allah di farendo mu'mina ar mu'mina kunnan serunga Allah nan siringa kima wasiya Allah di fare kima wasiya adi adu mu'mina الإسلام الذي فاري أما دعامره كله الذي فارين الإسلام أما دعامره كله ننتكم بوي أنا توالي أيوة القرآن مكرم نجيم الله فارين مكرم نجيم الله ريفا الله بانه كن نجيم الله بانه عندي كوني نقبي لا إله إلا الله أو كوني نقبي أغانتا سبنا حلنا فارين كن نقبي أري فارين كوني
ane sorno no ko be kana mu'minun ka islamun ka hay au kapay wana wo qaram ni kini Allah faru wo qaram ni kini wa kini sunna kun konne ka fa Allah hinun ni kin bi basiya kin qur'ana wa Allah kini sunna إنما ولي كون مسلم يعني أقولي يقول سلام أغبي سالو أغهين يلمون أغهين كمانو إن الذي فاري أرمون كبرين فاري بس لأنه لواسطة العلماء ayani ndagam ko kore nga nemo nema gara ko mekita andu ngew ambaraw anda kanu anda koniw alla faram palle khairi bi anga wadi bonina buhani aw islamin qa nasa bunya ikhwan kungina mari munga siro sire takhalla anhu rasulullah wa huwa halikun siro sire takhalla anhu almu'minun وهو هالك سرو سري فارين عندي تكبغان بينوندي أم فلاك سرو سري مون نو عندي تكبغان بينوندي أم فلاك parce que besi shartin sukoi nan besi ku sikiya kini limana ga ko shartin wai nan besi alladhi farin mu'minun ma ke limana ga ko shartin wai ada dinge besini Allah bane yayi digambure kontu digambure jahil digambure angin tatu Allah da besin Allah ya bada manga besi faring anda besin faring kaya bada manga besi mu'minun wa jahil ya bure jahal murakkab anta tu kan anta limanan kawun shartinya ni manga besi kusikiyai ba farin gari takabu kome hindi ba ne an faraki mumen gari takabu kome hindi ba ne an faraki Allah rufi innama arabukan innama wuri gani hindi an gatu lil hasr besi lantan yana Allah abada magandad wa rasulihi والذين آمنوا للحصر إنما نجد بيسني الله أباني كبرنا مانغا دي بيسني الله دي فارين لو مؤمنين إنما للحصر تارانتانيانا مود بيسني الله باني ياي أفارين تادي مؤمنين تادي تارانتانيانا وكان عقيدة أشعرية كان السنة تكون عقيدة مبسن الله باني اي افارين تقين تاري دنيا تاري تارانتين نسب الله انما مسرين غرا وراني كلاي ناتنا فام باتيه قانويه بيزيه تقول كنت تبانا ما انا كنت تبانا ما غير وراني كلاي ما غير كنيت سمين غرينو باني كاندي تار كوتيني باتيه كونين الله بانيا الطاعة أو إن الرسول الله أو إن هين كمان الله سلام منكم الولاية أو الله دا أو إن فارين بسم الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين yang balanda kili Allah jamade atla karna aw ana ti jangora anga besi Allah di farna munya numa kende an to ni Allah jama anga bani boy an to Allah jama ya yummu amanu
لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم تتخذوا الذين قمع يمنتقي أو البيسان يا اتخذوا دينكم هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كان يهود نصارى يكون غسلان وغني السنجدو اللي سوين دفايد والكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها إن سلق اللي هزءا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا الله سبحانه وتعالى أيوة بيسيم ويني أن الله تجيب بيساني نابتو كين بيسينا ننتوغو كتاي نفارين تجيب بيساني أن ننتوغن دي تاي في فارين يعني على كين بيسينا na soni kaje mundu ti Allah faringa na durandaro na muminu gatigi ambe sanunga ni dema ni yida ni daro inde qurayendi himbe ganta qurayendi ga na tanga kuma kita adi ina gurensu adi nyonkinsu isiki wilayan ni kiyayi wa besuri qallen place muna hagan do kahirinu inda salqille mu ke wakati wosoyni muhammadu koni araw kurma su jopasa kitabu gumbe no gara kane haro make kanne kame mu kunga seren wo sikki kunu nambo de ko nyugo mengo kasana kangari nyangi kanko bangi aya nyanka andanda ke mo odi kebrenga sel khille aya kiyanga ko di muna rendo kahirun kibla sero sere ango sel khille logono kebrenga ki aya awur nan kam Allah kallanga o be gawadi Allah giddu be gawadi kim pakaranti kin ana ga wiya imai katanga ni sallallahu alaihi wasallam sallallahu na joppe ashabu ni meti an wotini awuce on tatu an totu Allah halan so yilene sallallahu na joppe bane anyime kebrenga ke diga meni gongondi khore siro sirga suyini sallindi mango sallem mo ngondini asuka monte kini gongondi khore asuka monte
kiya sabuni Abu Hanifa madhabin di an ga soyi sallin di bane an sallin bono an sallin bono sallin na ga soyi bane an sallin bono an sallin bono kinna ke madhabi ga na sabunya anda hi qor yalo ngauku maga madhabi kutu kunta an sallin bono an sallin kunta sallin nga aka mani ngina kafiriya wa manda ngina kafiriya na ngine sallinga ado salli khilling alla muriyenga da ngine alla ya muriye kay miyay ke birenga kinga mani kafiriya ne wa salli khilli anga na ko salli khilli nata andi nambono anga ko salli khilli nata andi nambono islamin nakin صل قل شعيرة من شعائر الله الله دينان تاق منجين وان صل قل صل قل ندره اسلام غني ان تبغني هنتا كنادا ان تان اسلامنا ان تقود اسلام غن بالي ان راه ko صل قل ندرو ان دينان بون بسم الله قل يهودي أنو جل فارنا أنك يمس سوندنا كم باريسا بلا كبي أجرا ديامك نقول أجرا إيسا كو إتي لا نعلم دينا شرا من دينكم أنا إيسا كان تقوادي وكنت دينا يمتو جاجا كينغ مبونون دسلام أقوى سيرنا سو إيساي أماني جينا ننيي أي مني جينا رمي نيي جيجان كتانا نيني أنجا أنت وقرا كري لكن أقول الله فارغ يهودي يهوبري من غراتني أبي يساري وادي رافع بن أبي رافع وادي آزر بن آزر وادي بسم الله يقول يا رسول الله يا أهل الكتاب يا كتاب دنقونو هل تنقمون أن كنت هو بمبوني وسلامين يا إلا أن تكو يعني آمنا وكوني تغني بالله الله بانينا غنغا وتغني تهونغا وهو ينقا وإيمين يا وتغني تهونغا تركين ينقلي وقاني وإن أكثركم أن بنيمونغا كيان تلاغدا أها توقو سغاسي an kun yawuri an hoga bunga fasiqun aw hoga dinan bakan قل an wadi dangane هل أنبئكم agati an kun dadina tu himbe ga bonda salama unga basa ora isa wutu an kun ta kentu kasu himbe ga bonda kasu na ken ka kada yallin gana aga khibariya بشر ti hoy ken ga bonda dina aran ken bimme bunne مثوبة saga ya Allah dini aga ta ken na ken ka kada من ken baye menya لعنه Allah الله himbe langa وغضب Allah ga عليه butu himbe عليه kamma وجعل Allah القردة gara sanum pununya منهم himbe nu ya والخنازير na gidin parunya himbe nu ya وعبد na bori batar ya الطاغوت himbe nu ya أولئك man kuto buru شر kuyang bononta مكانا ngire Allah baga وأضل dina Isa kananuma iyan samunta عن سواء baka السبيل killen daga ninga dina Isa kananuma kebiren aga immo kutu an kunyugo ya paragi na nya sanum puninga Allah dan kunya burunka na anya gidin parenga Allah dan kunya langa aga imme watu Allah butan kunya wure aga imme watu lengi akra monun diga makka idiga iro qurayshun kuna ira borim batu aga imme watu isugiri bor ndam makka aga watu kebirenga kunde serebe ogma sere to konde aga ta ganda dina to himbe gam bonta kibiranga kya kaman dina nan bonta dina suka honte nani alla yi ko men kanunu awa na gi barenga wa awa na sanum kuninga wa awa butuna urewa
awalanga nawa an ga nyime gane Allah munda an wudu ne su yi borinda da hai ke kaman yin Allah kunnin adina besu bismillah wa idza ja'ukum ya kebe yahudiyan munafiqun ngandara gai qalu ina tiya dangane amanna ko ko tongonni faqad dakhalu amma bil kufri kafira unya min demomi wa hum munafiqun ko qad kharaju ibuga ma gai mega tigen kafira ko bane yahudiya munafiqun ko walla tongonni Allah tigare ira ro mo be ya bu ke mo ko Allah taala a'lam ayani tuwananga bima tihunga kanu iganya igokin walli yoke mugondini imna ho galla watude wa tara kathiran an waje man boga be ngalli gilli yahudiyanga igokin ngunu bil ithmi ino bun gollunde ti garenga aro tunyangundenni wa aklihim aw gilli golli burunga iga yinyani as-suta haraminna burenga labisa ma ombono kanu yahudiyanga nya yamalu igokin gollini idan ku gollu gare kutuye tunyangunde haraminna buri yigai keni yahudiyan su diga killinga asu taga hosu ga hidi yahudiyan nga imaga haqqen tiro ken ngay wanto nyana in garanta qur'ata nga yahudiyan ta tunku na badal yahudiyan tanu ta wasaka iben yahudiyan bismillah لولا ينهاهم الربانيون manni annagamni allantuanu kunga ma ihata والأحبار manni ifqihin ifamanu ngami hata عن قولهم idigamenga kengani garen digamanga وأكلهم manni gami hata iyigayenga السهد haraminna burenga لبئس ما kombono كانوا kanan kon kaganya yasnauna igo ken gollini hallan kon gollini keya kanan kon kamati imaganya manni kamati imaganya basa indati maganya wodi angini mentanya na asre gahi manni aw tuwalun gamati karatu kono iranda koni ba halla gongo tin angini mentanya na yuda kansi ya zawani aw bonu nan ke digere di nan di kama kenya asre nda wali khari angu kananga na di بسم الله وقالت اليهود ادي يهودي انتي يد الله كينيا خمبري بلا كيبي الله فارين غاري مدين يعني كانن كونغا يعني هونغونغا يغناتي بيسوتي يغناتي اي بيسوتي اي اندا سيغي نكو بيسوري حل الله فارين غاري يغا براتونغا nan sigi tungun gane na tungun di dungen koni akini Allah lalaga aw qotal litini awan ne gamuni aywa anjama ngol logono ampinu mo bono dade akemi yahudiyan nga madin kinga yahudiyan ti yadullahi Allah taala kitenga ulumantangeni Allah yimeki tensi sama asiti khairin da baka Allah ma farika da ku yahudi ya kikori bismillah Allah di jabi Allah ji da digambure ko de arni kitun kulumanta kundi yani arni kunya kitun siti Allah ri yani langa tuwan sabunga igara gango igara himbe ko Allah da Allah haygari langa cikin bal arna kitun sidi yalle khairi kan dabu kitindi arna khairi surga agai amma kata balaga gine kata ta honu bismillah bal awara Allah taala kitun billi illi bayndeni ينفق tuhonna zirahuma ti wasayinga ti sirondahuma Allah na hagan nini كيف mogonso يشاء kara mogo be kanu ولا يزيدن كثيرا ما rubaye liri balli dalla kama anda bujan kama asuranda anda barakin nga imega an ponda maga tago honda maga akiten ko tani an kallenga wa magani an pakenga kama kini anna tan kiten ko tani ngam bo ganda maga an pakenda
anda kinanga surada agama kinanga yimbe kanyi Allah subhanahu wa ta'ala magan kutu kallan kunna kinyada ati odangani honta koy ike arabunu ngati aton ayawdenu ngati Allah kitten kol manda ondeni kebrenga anti ken digame kutinde Allah kitumpili aram kan ni hina ken tonde al mushakala na digamu ni mi kawanca nawo kinni oganda kitido aram kan mbage kinni al mushakala na digamu ni mi kawanca nawo ko mi kunti Allah kitenya rigantenni asitintenni kebrenga ken jawu ni ay Allah kiten sitintehi parce que kuti Allah kite kunna bana ko Allah ga wajabi ni ati kitum billi waram kan mbangi hina ken to al mushakala kemo ge maram kan ne diga mu ngene mi khaba janaw nani intabal kimme ngabe mo qur'ana kedi ay go dangi ay go hay inshallah mi ngabe morni khadi jabenga kite maankuto ngani gili Allah maankuto nga parce que ken ko digan ko ni mo no hilliwadi killu hilliwadi asusa hantenni o sir asigan ko kun diga kille kunti kitenni Allah maankuto nyai ganni maankuto ngani koy ngallu koy muke khairi nyan sentini baka Allah kitegeya bonenta sentini bakay kibrin an kere da dina laniyenga laniye honso baka kendi awono antano hosure nyeni hobure nyeni ho honta kemmo honto mayibe nga kitten ko ni kibrin khairi mbana baka kendi no kungo Allah wotini oda ado iblis aga omi ni iblis mannan ka ba anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya mannan ka ba annan sujudi ngetta ga honda taga hobe ngara taga tin kitum pilliya amati tillani yega parce que lani ye kello gondenni amma kitu ko ni khairin banan baka kendi kemurni adama ne khairin yi ko sukandi dingeni mo keni lalim qasum killenga kitembindi amma hukurumbanu kunti kitte aywa na ginangoro suhunye suhube ga ngirankenga mustahila kenni muhalin Allah kama Allah di honta ko yiki kebrenga manin to kebrenga lani nema ado hanka kengure Allah hanka Allah ni anema kimba indemo Allah hankam bayindemo beswa hankan nogondi beswa Allah ni yen nogondi Allah nema beswa neman nogondi kebriga kebriga anganati ongana fatarillani nga walman nema kebriga mani sabura agati kitum pilli amatin kitibana ati hilli kenja mun gebe hillu ganga ke kemurena ko yi honno sa on gabenni ikuyen gabenni ko mi agara ko mo be aw kamu ke kaza naam angana de gebringa aywa harsa ogonati nema aywa ara to hillu ayde nema nga gabenni de Allah yimotu no da ganna Allah nema ngiriga anda gaten na nyeme de kenga jabungan gebe ya ori hillu ganga ko harsa aywa anna jamu ni none mbangi awdo kinye parce que nema ni nonu hiliyai misali de duna nema alo lagara dina nema bangante nema mugunte kuyeni nema yi kabande ni nema yi
kebirenga angana ke hay bane o bane anone ngabiyani kebirenga ogara himbe koni awa mu'minanu awa keyani mu'minanu aqidanga andigaro khasun kallemba teo andigaro kurban kallemba teo kani mu'minanu aqidanga amma kebirani yahudanu kallenga kummaga aljariha li'annahu mujassama kun kallengo kummo suhuni miyai ba yahudiya itiqadin yani Allah ni hate ganginye o tando Allah tan sumbana o kitinda bana o yagenda bana o tarondo ataronna bana o kirana war serewos hakirlani kebirana ke aqida aw jimmi ni baka yahudiya no aqida nyamaga ولا عقيدة الله لنا هم بيكو سهولة أيمانا كو أيمانا مغنطو ما كونا بوي إنتنا مؤطل ما كوكا قوم إنجان جواتو مغوي إنتنا نجامني مجسم أي ميغاتي مغوي أيمانا تو ننتا مغوتي أنيوه بسم الله ولا يزيدن كثيرا ما هم غرا سرقا بجيني منهم قلقيا دقنا كنيان قدي كتانجي مولمين يا قلان كمانا ما غرا سرقا فوقا بنجيدي فسقيا عدو كافرا ويا كونو دي يهوديا دي أرمونا آخر دي وألقينا العداوة ولا قلنا انسري بدمين غني قلنا قدي نعودي إلى يوم القيامة قد تسجن كتان جما سو جما كوني جما سو جما سوغني وركينيا يهودي أنندي قم الجبرية القدرية المشبهة المرجئة والنصارى كم ملكانية نصورية يعقوبية مردانية قبلني واسلام نقا انغلتي قسان قدنغا نعم توني اسلام سانقي بين دنيا اورا مي سوغي باتيم ونيدي كيم بتباسيا كين ندني وسو خير كما وسن اسلامي اما هندي ندبو اي واسلام نقا عقيدان كما كين الا سيلينغا ام بكرلاندو اسلام نم بكرلما يباني كندي وهو ضال مضل كين كمان سامو او تغون سانكولي بسم الله إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا القرآن قرأ هندي سانكولي إندكم دي يمبي للحرب الله فارن قوان الإسلام أقوم إجازين كنما الله ناي إجازين كي بينكري ويسعون يكون مترينه مجندي بولون دندان غنية كتاينا الله تعالى أنت بولون دندان قانون دي أنت كمون دي أو كمون دي بسم الله أغني كتاب دونغونا إغان دوني دي مولمينيا نيرو تنغا كافرا وني هبرو نيامبانا بكي مغنيني وني رنديني أرجانا غورندي أغني كتاب دونغونا إغان توريتنا قولين قومي مغونا لا إنجيل قولي قوي مغونا وكيني واقويني إيساني تونغا موسى سرينغنا توريتا قولي مغونا أو كندي دي إيساني تونغي إسو نيانا إيسا سرينغا كندي ورني نانكيني ما الله فارنغري أو إنجيل خالد الله فارني تونغ هذه كتابي كبيرا إسو إنجيرنا الله فارنغ كلدي جندي إغرا كدباري وما أدو إغني إغا سبيت هونغا إغرا كنيان غني
kati ya gilli kitabunga gilli kamanga لأكلوا iyi kusaga yige ido kamunga iyi yigene itanumure منهم أمة jamu wiga kinni nakando ide وكثير ay jaman pogabe kombo wa kathirun minhum jaman pogabe nga ساء ما konya hobre do يعملون kingollini alla ganda honko anta sukatun dugma bane de kin alla la daga nan to ko hon sukatun dugma bane kimbiti alla la daga de kimbiti alla diga alla se hamo honun tabana ayri dukatuki yahudiyan don nasara ni qirina litiya lan to himbe ga kida gilndey ga o kenyana igati wor yagul tigiti hon taga kitene jamal logo serunya gelliya alla kiten qoto ara kenyabi ara sabun go himbe garanya himbe ga kide ma kenya ginde go kenyana ango nokosu anyi yigene ango nokosu war jaran gujinan kama do bangin suya nga husuru ngo ni widi ala kungo kundu ngora alla fare ngari bane tungondi tay ngai ho gabe ngo nus ho gabe sire hede wida kyan ko ni yahudiya nunda adu nasarani wa kyawo ko ni islam ko hanada bar odi ho ganda kida agama ko to ku takenda gende kebida odi suwani islam nu ngana tungondi to qur'anai adu alla fare nga agari warano kube ingareno agari buno kube imbuno wallahi alla gara garmo kingen la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim ini yigene ini warjagane gonno qono alla nya gujini kama ngay qahana minhum ummatun muqtasida islamin ka hosru ngidi de hosru ngidi wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun nga hokkabe islamin po gabe ngo himbe yana golle ma golle gasre de ya komenga to Allah ibane an fi so ne wulu islamin ga buru Allah ibane an fi so kotono ko tasu atalla nyamini ko tasu atalla birsina yo ma jigan ko ranga de an ko biram bay ya sabula ya ko ni nan di Allah bate amina sawi na warjigen guji islamin kamma Allah kute mun yana sawi warjigen sikki islamin da Allah wotini wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min ayatasab islamin biya kan Allah ke bi Allah na bura kinyanda anan ngarja warjigen mori anyi bi ganta mo kotai yendi hingo tuni di taynenga anga kanu Allah ya anta bura kinyanda de anta ngarja warjaga mo yade Allah ti qare sere gana golle sire golle yugo gananga ma yagare gananga nani anni Allah bana na yemmeya ti wallahi mi gara ken kamanen birandi biram mo be ga lingi asenenga di hakada yugo ma yagare nan golle sire nya Allah gara kana mo be Allah kuna kanenga ni mi gara birandi biram mo lingi te birenga anga ma kenya ga biram mo talungono de Allah sallamati an ibe gana wari an sondumin kawa anda andu korosi ngarjage sisa anta kundunga anda andu korosi patenga santenta Allah pindi sisa wanjo ngindi tanna ma munu no kolate de am be ga Allah kello hoy wadi himbe ga ma baganda azim anda hoy wa ko na Allah kellari an ke islami ma ke ma andiga mi de angana kenya angana sawi angar jage awsiki am pati mo kala bati en courage suntanga aywa an sonno me mo kawana diga mu be tananga nimbu ani batte lonanga angana se hubbe mu tana abati mo tokanga kenta kanya nanga kadi aywa takibire ngam magad kan gulate anda Allah kello wari himbe ga tampiya kendi kesuna man ko ni ana mare me kutai anno nensu anya se hembange o anya gollem bange o aworno ndangar jaganna ezo wala goti hijabu ngana gri baga serenga bani Allah mbatti
tunta bakandi am patenta kalladi ngana an togo hijabu nga junubu ngando hinun naga alla kuti ngando hinun naga am patengo kalla bati sahu suntar nandi angare ke ngaranduri sai katang kamanga alla yifare ima khairi to mi garo kanda kama ima bone to mi garo ora wunda kama bismillah يا أيها الرسول ya farege ora ko mo go be ko titta hilwani iso ke sura de ken baninga ya hareke ambi hay qurayn di siza بلغنا kebre nga hon kinanni ni gara ken nyangandi katange mawlamini ya bilang kamanga maka harbane mo gondi nan dinga dakke ko hoyin kitana ay asukoni وإن لم تفعل angama sukoni فما بلغت kebre amma kinandi di harbane angara harbane to gono ko mi kenan harbane ko والله angara harbane to gono kemo ko mi angama harbane ko basa kuni honu yayi la yatabadun wala yatajazzaun haranga na honne to ari de kemo na harbane ko ni ibda muhalin yani farun kama nanti wo mu gonde nyana haresu angara yo mu gonde ko mangara so mu gonde ma kanu masuko wallahu ta'ala Allah wa tangana gilli sirun toranga iran harbani yananga asukoni Allah wa dina إن الله Allah ta'ala يهدي anta qonnun kannana mai kafirinu ide atu au ganni gendi ho gani kahiriya kenta yana kahiri ide anto an kahira o gadi kewrenga karinde mana burawo ay Allah wornindan Allah wornando kenna Allah dan sindikinga amma nanka ayo an kelli ke mutun de aha ken ko ke mu yana na digamburen kanda na logo kelli ke mutu na toro kelli ke mutu kendi kiwa ko ini Allah farim ma har bane mo gondi ni muhalinga harun pakendi kille makni iho gore ebringa Allah farin gariti himbeya Allah farin gariti himbeya Allah gara hibe kara tagandu sikyani tagandi bane ayamarin tenwon na kinkiyandi ko qur'ana ar kitu be go jongidi taga honunga umuman logoy maga ar kinkiyandi ama harfu bane mo gondari ara sugi na mo mundi e to nyandi ama harbane mo gondi awaya awina mo halinga ana mo gondi man sabuda gida go gemme na mo gondi ay me jiragi ayano benu ga wono aga giri Allah amay ko mo gondi ni ko misalin de abasa wata walla an ko sagaram ya ga tirni na am palle ko hingi dengari amay ke mo ni anda mo ni gona Allah ta Allah farinda an ko sagaran ya ga tirindi na am palle ko hingi dengari amma usri ke kona to ga mako kinga na buno adoka wa Allah ti qariara jiragi amani gam paulan ta annabi minda anya halena mana burun kita nan do duna na bure mun kundi amai kin konni aw billahi qariginda ga wa mu kundi ni ahaba tugune yani abu lahab do Allah faran pawa abdullahi wahabi ahaba tugune yani aya be ga sura be gari na kinka nam pa watugune kayindi kanen kiyandi serunga ginna ga ho muni ni an kem muni ando diga mun wonu mo awa qur'ana di qul ni bi wadi qul amma nan ni ako nga ko na ko na kem modi ken sabuda wa ko ni kapai yamba aramu kanen di awde ko ni men take nan ko saga ya ayyuhal kafirun huwa Allah ahad a'udhu birabbil falaq a'udhu birabbin nas mi qul ni ben hay ko nigeya awasu ko nikapai basa ko da kemo ari tana goni nganga ni aram ganin goni mo bango ko ni yimen dage
kebirnga irinya mari atinna ko gatinna himbe gonna ken kota ya mari kanne ge ken ninge me ya bane golle ge ko ni minta kenga nganda wada ga ko ni kapai kenga ko ni ya himbe ga ngabanan ko kinyu wani aga kinda mo be nga ko ni ke modi kebirnga Allah sheda ko Allah farenda nan tarakinya nindenya aha basa kallem pagatinga tinto honne ala aya nyoriti ora khara daru tillen gya ni ngara ga dinan timman da ga dangani kebirenga kebe kengure Allah yimina shedanga himbe ga kada qur'ana kibare aro kitibe ga jongini aramare munga ara sukone awo ayo Allah farin fati wati wo diga mu benu masala na kendi aw kunni gonundi Allah farin di kallem malikada aywa agara dunge munda maka yalli kamboni Allah rin ngararini awatin na sugandi na sugandi andal lunganda Allah gamu ni awa gumbo be yindem misengani aywa kemu me haqe yinde bane sugwade sine bane ona genka hamma wal masi saka ina nyon gilga himi ngali wani meda adi azrailu adi nam ati yalli ken gumbo yinde bane so sine bane ananye manna halle ati kalle nyo ken balle ati manna sisay gende kalle nya gawa halle gibra manna sisay ngi ga wayre himbera kiyeni asutimi amatimi kebirenga himbiga kinda tinna konda sukoni kebirenga arika kebirenga o kemo yadi Allah sallallahu alaihi wasallam hodo sire ho wonta bana har ke wakati suwande yegine angana ke miyan wodi sire zanara awdi mani wala ge batin du kinga ne kinga kana Allah sire no ayu wonda awtana kinne khari Allah mana kem palle kalle kebirenga mana sisay ndak nyandi takandi bane ayamari anakem mugondi arakem mugondi har harafu bane amaken go komeda kum misalin maliya gundo be ganda hawlanda ti ummato no ken so kendi adu Allah na gundo no ken so kendi takandi sikandi sugandi enkine anda lunganda ke mugondi anda lunganda aknyandi kebe ara kunyu gonu mugondi ara kunyu gonu kinyandi kunni maniya kunni gundonu be awa adi kamangono hono kendan kaba hono dan kaba ara kinyandi kunga anya kantai Allah faren kana goren wono Abu Hurairah radhiyallahu anhu kode ati nge kana qasim hawa ara tuwagun sumalu hilikini nge wallahi ngenda harbane munyaga dana jogude agawin korombo lenkutu ken sali ngide ken sumeno jakando hirjin ngide la Abu Hurairah angana islama kun tagandi honnati tagandi riwaya mugama honnati tagandi sikani riwaya mugama ken kamangana di harsa to awonu ni wakini nge Allah faren maka nganda bane ra kemuni aga ben kanne kutunu kemureni himbe gara ko ni jaman kalle kasalle mugo dinan kite akara kenya ko abane garo himbe wure ar kina abane tibira kona kanda titu on sumban kuna kanda titu akutan tanu anda bugu ngirange zugo himbe to aram ganni ngi budan de ke halle ya subhanallah budan de ke halle ikum hena khamo ay budan rawai de budan rawai walle suga wadi anya mundanu yana ibuli ne kun to on yani gulen kun to on
ila to agun ke modi Allah farin garti himbe ke modi aw billi samta bangantinga aw hinyaga timo balaw hinyaga timo brenga anta hinyaga to har honne anta dinan to har honne anta to agun to har honne aw billi kenga na sheikhunun illo ti gindai ti awa Allah fare mako Allah mako ti Allah fare ndiga halliyani ti gari ginde hostre gani Allah fare mai diga na to ma ya akuni ti dinan ti mo tan ta kapai kini dinan ya ga to imbala nga kini samta bangantinga angana al jahl murakkab ba kuyi menu ni ankin ta to anyi men dan samta gondu senna kusagare email le bum bangandi kundu annagi ko ni kan to akoy annagi ko ni kam mo nan kiten sa mo ni kam ti wurdin killon biti kille na sabati senti Allah faran falliya ya subhanallah wurin senti Allah faran falliya Allah faran ma wurdin kin sire Allah faran ma zikri yo kin sire nan di to kin yana ke mo hina Allah faran ma zikri kin sire nan di an ne kin zikri yana shartin dige ke mo hina an go ne ken ko Allah kandi ya subhanallah Allah faran sahaban kare kare na wala ni kinya ade kare kare na jukuru ni ko ni an ko kenya na nya ko ndon wasu da kane kare kare tay ko mo kali to nyi yiganne su bakkan na iyo kinya de surondiran na yiganne su sorne gine yade بسم الله يا رسول الله ينجن نندي يا أهل الكتاب يا كتاب دنقونو لستم أنكم منيا على شيء أدو هرباني كما الدين عندي أقوجاتني حتى تقيموا ما غنى التوراة السجين دي قم الله غراكم قبي والإنجيل أدو قد نصرنك أنت هرباني كما أقوجاتني ما غنى إنجيل قلين سجين ما أكغرام قبي وما أدو همي إغراكين ينقني أيوة كتا قلا كما كتا ولا يزيدن كثيرا ما basa kuganda ken sigindi ni to woni ni Isa yi suganda ken sigindi ni to woni ni Allah fare na ya gama kin ya kan har bane kam Allah gadi Allah fare sallallahu alaihi wasallam asu kin yandi har ban tan kitana Aisha radhiyallahu anha aw kinna yi ina Allah fare tangana Madina ni Allah fare tangana ودي الله صلى الله عليه عاشت والغمي الله فري عدلي يا غنا ايوه نكامني ايوه ورونغو ati wurokingewo yugusiren natanin sahabanundi aga wornin tanga wuroke asharatin no to kim mo wadi bane o tarongo megen kannendi wadi serenga nay duro megendi aduro kengai akunenga wakitendi ken kanne ken khashkhashatu o tarawo mi ren kannendi Allah faranti koni atinge Sa'd ibn Abi Waqqas yani Allah faranti adangani alli khammo malli tanga sisa kundu kewrodi ati Allah fare nin to sakade nkusaga kanu hoygo magaran kita wuruke awake bidenga nkusaga mo sorne ndi ngordan tanga Allah fare nda duwa nyada wanda wari Allah farenti nganna tana yugu sirellin tanga Allah waran himenta kemo ngena de donc himbe gari konta Sa'd ibn Abi Waqqas konta kinya hay gari Allah kan himbe la muru
awa sabunun da barne ati manna liti kina ayi men ko ni adin sagun dingen tan kan hoy go magaran kita pakar la musa girna ndi ngorni antanga ara duwa nyada jawda akina Allah faren duwa kita Allah faren kan yigara mobe awa ko ngana tan yugusre indi sabon da tuna de sadu yugusre ngi Allah faren gar himmi nata annata mo kenne iyo kinyadi wala sad duran kare wada indi kiwa ko ni sirun yira Allah faren tanga wa Allah faren yimi anyiga lada ini tanga Allah faren kenke ma ogawo akhir ni khanemu angana wa kitabun pai Allah faren tanga ndem mo ko iganya na mo be aw amo ngabe ni ki aya ga yanga ko tabe Allah faren di jongolam bugundi tulisengure ati jama kadiga Allah tirin tanga wallahu yasbiru minan nas ari jongolam bugut hoyngura ati jama itanga nanunda ati kadiga Allah rin tanga ke diame ko ni halli Allah ma ko tasu tanyere wugunu malika yani ni Allah faren tanga in tabaka wure konkodi in tabaka wure awiya umma wati wallahu yasbiru minan nas Allah fa dayma Allah nas awtuno na sigendita na mbula haladi kata halay kinga sigenda بسم الله ولا يزيدن كثيرا والله ما هو ngara huga be jini gilli iya أنزل igara kin yankani katankunga gilla kamanga ay طغيانا fisriya وكفرا mamugo وكفرا ado kafira ya فلا تأسى ya rasulullah magasuno على القوم yemmun kamma الكافرين kunga ni kafirinu ya igama tongoni yani islami wo togunda non jidi togundenga yazal lil amanu imanan ngana kafirun do munafiqun ka jidina fisqi ndo balle nyai dadai tungunten wo tungun munda awo kapama ga garantin ta tungun munda ana Allah to ni dadaya bismillah إن الذين yammu benu kunga tungonni ado yammu benu kunga ya yahudiyanga aywa ado aywa sahiban ga ado nasaran ga من ibane me آمن aga tungondi idi Allah bayna unga aga tungondi ti kodanga hingani kodalagarenga وعمل aga golle sireya kanu yemaya kamma la garani yemaya yimmiga iga wosuno pake aya men ko nandangi ke wore hitangon ho hodi asrin illa amala salih yani annan golli da Allah faran shari'a ke biyan antum ni halle Allah bayna umma la gara ko danga ke birenga na Allah faran shari'a golli kenga na ya bane yahudiya gunyime saiba gunyime nasara gunyime ke birenga an islamina bismillah لقد أخذنا abati ogutungal ligandi ميثاق بني إسرائيل israila mullahi do kodinga وأرسلنا رسلا oda hari gabuki kata israilan kunga لما bire umbre جاءهم hari bane gandariya agariti hunga inyongi burunga ndaken kanunu فريقا jama gilli harunga ina kungaran kudu jama gilli harunga يقتلون kun kalli kyanyi gullima harun ta do kumbate igunda do harun bate harun di allati ina honu kuta ina honu kari ina honu kuta ina honu kari Allah fare an bute mura igama dum anda ijugo kasunyani bismillah وحسبوا ati ikunda gigi لا تكون فتنة nandi yanga kata kintarinya i hari kuta gedi adi hari kalle gedi kunda kenya simana فأموا
ni kisauda ihinki وسموا ilungu ثم تاب الله mina me wari yana me wari kempalle aywa ay Allah da ihinki himatu wari ilungu himatu muku kempalle Allah da tubunya ikama bira kebe yi mega tubi ثم kempalle amu ihinki khari ilungu khari tahilandinga كثير ihu gabe konen gilli ya kento kemodi honuka kulla garin ngarndini illa garin mugundini والله Allah ta'ala ajikinni do Qur'an dananga tuhunga igo kengullini لقد كفر الذين كفر الذين abadi yemmun kafirawo قالوا kungati إن الله Allah ta'ala atigi yani masuya kini nasara ibora kenyo yaqubiya ابن مريم kengani maryam remmenga وقال المسيح ajin masu yimmati dangane يا بني ya isra'ila remmu اعبدوا الله aja Allah ta'ala اعبدوا الله kar Allah banina ko ayanin ge masu kamanga ربكم kana kamanya ni de kina komenye ngeji kamane de إنه ati Allah ta'ala anna tuhin jananga yemme be aga hilla kai Allah ibatiyendi ado kentanadi فقد حرم الله Allah الجنة da aljanna haramun di عليه illa kapananga de ومأواه illa kapanan ta dingranga kenni jahannama ye وما من أنصار de mandanan da للظالمين tuni dawunan de angadan du to ena hoko Allah ye kebiranga de mandanan tanga de o kemo godi ara kya kida an gondi Isa yimɓe kya gode bismillah لقد كفر الذين wallahi yemmun kafirawo kun yemmugati Allah ta'ala ثالث ثلاثة ayani sikko sikkandiya وما من إله ya sikko sikkandi kamanuni sikko a igo banini allah banini isa ye banina mai ke kani jamanyugoy wodni kunda annasturiya walma markosiya bismillah وما من allah إله jamanya gilli kamane suya maganta إلا إله maganta kamane kamambane hillo he jankwana ya sikko وإن لم ينتهوا igama hati أما baka honga يقولون igo kenkonni allah sikkon bina allah baninago فيمسن عذاب mayanga ngata iga memendi yemmunga كفروا kinga kafiramu gilli awa nasaranunga أليم ken torantenni أفلا يتوبون kebirenga yalli o manni ganta tubini de إلى kata الله allah baninagunga ويستغفرونه ina kafar gesi mundu igara jinubu benya والله ina to allah kafara nanyani tubuanu dangani awa hinna nanyani kebirenga an wordo yimɓe nde an gana kara kundu ka kendi mo mar tubun ko de manne ya ganta tubini ko saka tubi sa killa kapendi bono ye anga tubi bani asunyame nasaranu il sikko alla sikko gan kawo mo nagati ani maga alla jati kinni kamane isa jati kinni kamane maryama jati hinni kamane hono wono kunti kamane maankutu sikyani alwujud alilm alhayat awono ngarinti nyeni tuana nyeni nga isa kinare menye yani allah kunini bani ay ngalle me ngama kini jamanyu ko khalle
are men ni koy kenni isa hono wiide kunti aywa kamane magan kutu hilya wono kun ka humande me kenni kamanenga kenna kangay alla jati inati kenda ti habe alla digame inati kenda lemme ngarintawo inati kenda ti nyonki senne o katolik mu kunduya kani katolik num pakarlanga kebe ora kono sisa hinu sikki ka humande me kingeni kamambane hinu hilli alla yimme jati nati kenda habe alla digame kenni lemme bo kebirenga kwani kamanega e alla yimme adu alla remme bayina kunin kunu mo gondi alla jati adu alla digame ngawo tla nan digari alla jati ke kenni habega alla digame kenni aremenga yani oy me wotini wa kalmatuhu alqaha ila maryam alla sayaqanni isa donc alla sayaqanni naam ini kampene no me gati kenni lemenga bane kenni kore meni habe yare meni wala koni habe nga alla jati digeni habe bo kebirenga ila futa yare alla jati ni kabane alla digan kanne ngono alla ma kutunya ni digan kanne nga o kuy muslimu ma alla digan kanne ni amma kutunya way kebirenga kanandi alla jati kenni habe nga adigan kanne kenni lemenga kebirenga birse kebri alla ma kutu ken ngarin ta on woni kenda ti nyonki senne bo kesu ko hamande kiyani magati ken kamambane ya manga to woni di habendo lemme no nyonki senne jaman na katandi kunti aywa hinu hilla ka hamande mo be kin alla ma kutu adu isa yime bo ngarin ta ko be ga yanka isa di kebidanga kenni alla yayi ya sawu alla ti da qur'ana da abdallin samuntu bo ko diga muran tarno hakre ni milanga ho famuna di yo kunnu har sisa inda setu iga o sehene iga o wajundini i me yugo gandi tirni sisa o ibatu honne kankay igo diga mi be konni har sisa arantam hakrendi aranta ampaka wakil so sagene an aramare ma on tar kundi bori khasi nyuwono bori khasi nyuwani aw gilli bori hanu binu ga badi har ma on tar kundi kunyu wani ya galla ko sikanye ya galla qibani yar mazunabi wa tikenni tagandana ya galla qibani ken tak manjeni ma tikinni taga honu ya galla qibani ken tak manjeni ma bo kenni aywa e mundundenga aro wuri na ho munda ma wala na ngai ke bori khas ku ya galla ko sikane batan hanon da bari iblisa wa hayni alla hay o ku hay o mundu hombay anu nyundo ke faru ngorna ken kata bakano
iblis anta tampini anta wancana ama girikeda maga worni annabu mundo ki farundo alla yime dabari ni ya ken sikko ganke harsa ken batu mo kase harsa na ken rasulun bakarene kamanum budi hillo jango sikko bismillah Allah wijabin ati masihu be agati kamanini mahillo bane masikun go bane ne ati masihu manya kenga ni maryam adiba kenga maganta hare yani arunga bundangi akane kengure akaw dangi kamani gandai anta dangi ni de harun dangi ramina idi Allah gara akaw di Allah gara de awdi Allah kibira kallenga ho kitana kempiti kamane takalla hayyun la yamut bismillah wa ummuhu ama be khagani kinga qora ma mo buru ma gana nya kamane ya amma ko ton kan bambay Allah ma de ade siddiqa yani to ngun tanyangi nyani siddiqa wolinun diga mundi kunti daraja nyugani awwala on suka mundi nganda anu ma on bakade amma ka go ama gradi Allah ma bokimi ni as-siddiqiyya kebele nga harau ado siddiqiyya urginta ko nyeni nga Allah ko munyam ma ko tun tay ko hareni Allah asagu koy ama asagu Allah yayi bismillah kana isa di manya il woyigene ay woyigande nga digande pe digal logonde yigene to ngare na yigene kendi kengureni ko ngarin to nyanyigene kebire ho ga ho ngarin te ama ino ko tay aw bakano bane aywa anga yigene kebire nga yigana sumo wona bana de an dullunu an dakunu an kenkene an tangini an nyagamin trene an watunu an kasono an kala aw yigene kinga sabati bare kebire nga ke suwanyane kebire ke go nyana himbe gembe de kamane ndai yigene andamini anda kasono anda kala anda watunu anda kenkene anda lahin hoyi تبرانيو بسم الله انظر يا رسول الله نمبيني مومبي مغو آيان مبانغانديني إدغاني الله لاني ينا بايناو كيم فايدي أما تدغامي مغبو هاريني أدانجي قومي هاري كتونغا أدانجي قوي هاريني أو دانجي باي هاري كتون دانجي أما غصديقا ويجيني ثم انظر كم بل أن بيني مغمبي يقول لغرني إلا بكت مغدي هجام بيغا بانجي وهي يقول لغرنا مبوادي كني كما كمان أو كم قيادي الله يرحمكم يقانون أن خيرنا جابي أغنى كلام جيجي غنندي كيف أن خيرنا جابي ندي بسم الله يا رسول الله أنكنا ندعني يا batunwa Allah tanai himbe ganda aywa tora marana janku ana kinangunga antan hakam marana janku ana kinaga ay be hohe na torai na akini na hanta maga na kini bismillah Allah taala atigi ayani digamu mukananga ayani gollun tuwananga anku na kinyana kinango kinyana anyiminango lempai na ayang kanta kumpay humundi kamangasa na Allah mga amundu anakinang turan na Allah mga awa amunda mga nantanang kisinday bismillah kaya Allah
nanti dangani يا أهل الكتاب ya kitabe dungonu لا تغلوا ya sedan kunnan ma dagaran aga dinandi dagaran karam piti tongine kara isa wari yo kendi aha kama wutu bakadi awa kama danginda kama yahudi ya kunna buyo kundi kundi garante jenaremme bijan katana aywa ya annasara nga kunga dagaran kala kari kunga lenya maniya kunda qorondi makungotin allah ne kunda qorondi mi godin allah re menyen kunda kama kenda wari kra jogi yo kendi maga fugadi maga hungada bismillah wala tattabi'u an kunna magabati sirrun killuya kunyemu qabati kun sanku ukane de mi ga dagaran kara mi ga koto koto kama kun sere وأضلوا sankundi jaman puga ben kai imme samu ila sabun sankundi kama kun sere وضلوا imme samu baka kille naganenga kama kun sere ila kyankuni isadi wa kyankuni allah kuma sere sudi kaniniya in tabbatini kamani in takonni komi yahudi angara isa koni mogobe intanya na kamani ko nasara angara isa nya kamani mogobe iqaninia ko islam angara isa kanu mogobe bismillah الذين ila yemulanga kunga kafirao min israila munga على لسان داود dawuda ninin kamma وعيسى sura guba desa kana wala no kunsu bismillah وعيسى adu isa ninin kamma ابن مريم engani maryama dibakenga ذلك dawuda kallu ari langa inya sanun puninga ailanko isa kallu agari langa o kunya gijin barunga ashabul maida adi aywa zalika idan gelangande asabun yadhunga igarakin allah kutainya ado iganya igawo yadan tagunu israilan kunya imai du hatana imai me hatana bakka koni ho mani igarakin golli لبئس ما ati hon bono koy iganya igawo golli an gunda me hatana hobure ken hobure de ترى كثيرا ya rasulullah an musri gabi walli gelle israilan kunga يتولون الذين an musri gabi walli gilli aywa yahudi an mai wobe sun yammu yayi كفروا kunga kafira makanko ido kunyalli mani sabuda an ken kunna won sabuda na bakini awa hadi hakada siyasa na sabunya iso me kaza an ken kunna wundi kimbali yahudiyan da kahiriya kahirin da yahudiyai ngahili ho wondangi a ke sabura tebde ngana yomi gemme hibani be kama ke nangen ko nawo yo ke mo di an konne kin kahana konne ke bila kin nan kana ay nganta hibe munda ki kahanta ke munda ken ke bura kin nan konne nga an kana ngara an konne ni kananga ke bura tarang kana koni ri al qaida an konne kin nan kananga nga an kana ngara an konne ni kananga aran koni Allah di ya rasulullah an yahudi an ko gaban ya gabe madina
iqananni kahir nu yi ni go maka man sauda bay kunta ke munda ko anan tamunda kebire nga kendi ka hukana wondi bismillah labi samad hun yahobe inyongi burung barakin kanda na wari kane may kemma kida ku yani Allah ku saga butu ikamma kebire nga ikunsu ina ya dume honi yanga angen konna hun yanga ngata yenni aganni kitabe dungonunga igan tungondini Allah bayina unga aru annabi nyimbe mawlaminiya igan tungondini to honga igara kinyang kande kata mawlaminiya imai kafirinun tigini awa kanan besanu ini jaman boga benga gelle kitabe gangunga kunya dinam bakanu kyani kita تجدن اليهود Rasulullah mangara yahudiyanyi serun zuho kotenga konna uya yemun dangani amanu kunga tungundi ولا تجدن الذين mangara yemmu kani kunga hillakahi aw serun pokotenga konna uya yemun dangani amanu kunga tungundi ولا yahudiya kempalle lakabana تجدن الذين mangara yemmunyi قالوا ngati oko ni nasaranga أقربهم mangara ke misorum potindenga عددا kanai yemundangani kunga tungunni ذلك adi iqanu kata silaminunga nasaranu بأن قسيسين esabungeni awatwana qorungu منهم nasaranunni ورهبانا arubatana qorungini وأنهم ebirenga kumbatanu adu kuntwanu لا kunta idu يستكبرون qorondini baka tungumaka kiyana shartinga de Allah gana himbe shartinga de twanu be ga wedi batanu benu ga wedi igami du qorondi ko yahudiya du qoromo o da kya wari o gapundi Allah ranyo wari nga o worno najashi habsha kama aywa arodo ko killiyai kibda kinya sabuna o do husrengi nga bari ga ni du qorondi ga nambara Allah farenga kiblenga swambana yodu yahudiyan swambana kendi ngatu kiani mbara namagana halange kiblenga swambana nga yahudiyan nya khairina lugonta kahirin su islaminda su kiya son dai Allah ganda ga hotini yahudiyan nan tungoni an daga wade akonya من الزائقة هم بيتون نانغ ودين أن تاسوي يهودي أن تكن تكن يسوم بون أي أوريتي نندي أن جاموني أو كوكاهتي كاهرين ما لا أوريتي نا إدغا كيلون ينتبانا إمني كيلون تبانا yahudiya hammi be ga wari kanan ka undi aro dunamu bi mundi ni kenta nasaran bani yahudiya ni mazhabin ne bone tora karinde na wurin bi na wuduna ya besuya ko gati yahudiya yi a honso diga nan kem piti nasaran pakarlan nasaran pakarlan piti wandi hoyi ima kem paramtini himbe la nyawo himbe ma nyawo ima ga wondo paramtini yahudi amma ko anga yahudi anga bana nyime am pon so diga ne kunda di banzi ko orengo ido besu na honsu بسم الله
وإذا سمعوهما kebirenga ko awa hosru benu kami do qoronde aw gilli ma nguto ngai kanda homu أنزل igara kenya kanne رسول awa farisen nga gilli qur'ane anni ya unni aw gujini gilli ya ganjinga hondangani igara kentu gilli tunga يقولون yotini ربنا ya okama oku tungonni tan kitabinga anno sa kapase danunga minuga kire anno sa kapiya وما لنا indati dangani mani sabura an kunga ya islamiya bila mai yahuya nun bari jiragi ai to ka halin kama wi jabi ne wutni manno ku dangani لا نؤمن ko kan ta tungonni ni di Allah bani na kunga manno kan ta tungonni ni di hunga kengaroi gilli tunga ya ana ku ya renta ko yi kenga worno ura na gade parce que wani himbe dukuni kiyai Allah ra kino ku yi aro fa war jagandi manno kan tarna di ونطمع oko tamaini أن يدخلنا o kaman noronni على قوم kapas yammunga asalihin kun surgoni arjanna ni فأثابهم الله Allah kusagari baraji honga igara kenko جنات ari baraji arjanna ngorunga walla ko ngorunu awani du manu niya arjanna keni وذلك ajiki arjanna عذاب المحسنين soni yammun tugarun ni kiyai والذين yanka nasaran be tigandingani da jashi dudun ko kun takawadi kibrin nasara wa nasara an ga tumundi ti Allah na sabu himbi ga kan ni kini nan tumundi ta farenga kibra ken su tigandingani bura kiri agara khairin ko tawon nasarar na minu ga tumundi na gongonin ko aiwa ai gongonin ana gonni yimun da kun ga ma bugunan ga islamin ma ko saboda diga men ni hilloy at-targhib wa tarhib annakani ko sere kedi anni golle me sere annakan ko khallege annallata ati walladina yamubinu كفروا kunga kafira wa ga madina Allah faran batin nasaran di وكذبوا diga garan gudu do ko ayanuna aji kumma gudu buru koni bidun kun يا أيها ya yammu binu kunga tumundi yanga sirun gono sahaban min le meni usman bin mal'un kunga al-jahmi na sabu ya kote Allah fare sun ne ma ara jaman waju ne ke mi ga wunu sunna mun mo e kun sura kutamiza ida meni usman kara immi nyangu ni me nan tike bi ngan nasara mo dun ngo wani nan mo be ona kemme da bari abubakar wadi ali ibn abi talib wadi abdullah ibn mas'ud wadi abdullah ibn amr ibn umar wadi abu zarr wadi salim wadi aywa miqdar ibn aswad wadi salman wadi mi'a qalb ibn qarn wadi ibn marwan boku bi hayge sa ariga ta kunno wande sahaba nu jatene duna mallan kuna kana ngoyi na zuhad kuni duna honu kudi na wurin gabe ne ba ngai baranta mu hon kawidi miskina mun ne mi zan kan ba su yi on kabara ibaranta mu dunai iri kitembu hon su di nan tokkido Allah di faran bate hera kalo do sungalo ye du ajabi kalo ye Sungalo minye, hera kalo do
sungalo ye duwa jaabi kalo ye. Sunkalo min ye nɛɛma kalo do sunkalo ye jamajɛrɛ kalo ye. Sungalo min ye hɛrɛ kalo do sungalo ye duwa jaabi kalo ye. Sunkalo min ye yafa kalo do sunkalo ye duwa jaabi kalo ye. Sungalo min ye hɛrɛ kalo do sungalo ye duwa jaabi kalo ye. Mabaw min tɛmɛna ala mu garijigɛ dɔn sun na. Ala tanu. Fɔlɔmaw min tɛmɛna ala mu garijigɛ